Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Naga Channel. Sebelum kita melanjutkan video berikutnya, ada baiknya teman-teman sekalian untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you. Di bulan Desember ini, di ujung di tahun ini, Rodo awan dapot topo pekan baru nauni alani SMS muhasian selfie anauli baju pakitan di loket ni makmu nadia rekari ukon sahat tahu itu di pekan baru ini sai ku telepon aku direjek alani SMS muhasian saya tak baik-baik alai somarna rono so arok kuida marga busotua dan sehali dua hali be tiga busi hoa selpia sai holan mabait terhirim dong roh haki di baik on mahatana parbudi siana tuho ito da selpia naso jadi ngotok tumeho saleleng ngolki sai mai ito ulat niyon mahubungata sai mai ito memang tohoro harga selpia
sahali dua halibe tiga busi hoa selpia sai holan mapai tarhirin do ko haki di baik ko on mahatana paturi siada ko haki di baik ko Sai mai to Olation mahugata Sai mai to Memang tohong perkau selpia Memang tohong